Mapumai ai falenga al fitai tunga ne aso tatunu pele fe au sa fenga ai wa fol tatu au lia mai le aso mua le nei foi vai aso fe au manga luenga masani ai se tatu tunu fa malo ia mal talo atu ia male fa fitai al tatu por kalamel sulu ulama ia pe afa pe wai munuia ia fe au manga luenga sa fenga ai malo fitai tunga malo lo ia le nei aso ia po fe lava sa ngalue ma tinae ia ma tau pate le nei aso i fe au manga luenga o nanga fa au la fa kasa TV ia male pol kalame le sulu lama fa malo mal fa tai tato lango au tu mo fai pe on tu na tu tato sulu lama i lo maota malo lawa fa pe foi pe ngata fa langi le ngata samune pe foi atu no mau mai el tato pol kalame ia fia fita itasi o le fa malo tanga luenga pisinisi ala manuia malepa fa malo atu ia mo fe au sa fe ngai mal tato tanga luenga lo fe ngale ofisile pulenga mal pulenga ia fa pe foi le tanga luenga ato yo nga vanga ese fa malo atu le tato por kalame le sulo lama lau fale loa o le SOS fa malo atu foi inga luenga sa fe ngai mal tato fale loa lo fe ngale li pule mal fa ngai luenga ato i le fea ngai foi tute ma fai val nei aso ia male papa instant koko Samoa o lo lango mai pea i le tatou por kalame ia fia fita itasi fa fitai mal fa malo e le ngata fea au sa fa tino le nei aso ai fa pe foi le lango mai pea i le tatou por kalame o le sulu au lama ia o le manatu e se nei aso tele le au fia le tunu u il tapo inga il tatou to Samoa na nei tai au ele wang po nei tai au ia mana tu foi tele sa ala fa tali tatou ta longa ia wa sui ai foi winga nei aso i fe au nga luenga ma lo foi alta to Samoa ia saulo le sito ta oto ia fa wau mai lo pe ia le fa nga luenga nei aso ia tu ai ia tatou le tu ai tua vai na tatou ainga e pule ala tu la tu fe au na ona malo al to mutinoa wa so malo lo la sul ne tatou ile le ai se fe au na fai al fa malo al tatou por kalame ne fiafi mo ai il tatou fa malo mal tatou lo atu al tapo inga al tatou tunu ia tu sa io ta longa sa fe ngai i wale ngal ta longa al to sa mo o le man sa mo 5 o le man sa mo te to fitu e foi na yalo mfana o le tunu usafu sa ye fusuanga o le fa ingo le fa yaso ia e pe o le tawalunga i o le tatou to Samoa i le taia o ne le la le manuia le tatou 5 le talonga ma Italia tele ai o le talonga lea fesina malo se la o Italia lo le tatou au ia le manuia fo le tatou tai to fitu tatou malolo fo ia fiti ia tatou to malolo fo ia falani i le talonga o le pine apa mea ia fusuanga fa ingol vai aso ia le ufa mawina le fai ina tasi le alo le tunu ia Sunny Pio Williams ia to fai ina fo le alo le tunu ia Mark Hunt o la ulo le alo le tunu i meta fusuanga fai ina ile sunga ia Sunny Pio Williams i le fai ingol vai aso nei i le tuyoti le umata milusanga i le la fusuanga i New Zealand o i le Australia Australia le sa fusuai pe o le sunga ia to le tai David tua le sa kolenina sunga ia Makant ia fa tau no i lo le fusuanga pe ona iai fa mawina ile uloa i malolo le sunga ia Sanipio ia pe ia wa fa ma vai lo mal sunga ia Makant ia mata alonga pe ona lau i lo ai ta alonga fusu ia o le fusu kalake o le fusu pii ia fa ma vai lo ia mo le la nataleni e ala i talonga pe ona ia tawalunga mai lo le tatou to Samoa le va ve ona le la e pe ona ia tele ta penanga le ngata nei Samoa nei ia e fa pe fo ia tunu e mama o le tapo ingol tatou to Samoa talo sia le ini fa la vela ve tupu ia ona o tatou ta vale ma sa vali ese fo ia ai manatu la mai moa mal tatou tunu e to mua tatou por kalame ne fiafi
I vainga ese na ye tapenanga le atunu umana tamafana wele ngata I Samoa ia e whaapea foi New Zealand au Australia ia e ala il tapenaina o le tapua inga o le au ia e maise ai ina ua mai al talonga le tai nei mai mo mal tata o tunu o le whaasolonga lea o le se vainga sa ia i le tapua inga le tata o tunu le ngata ia i tata o Samoa nei e whaapea foi atunu e mau ia e a mata il tata o por kalamel nei vaenga o le fiafi Samoa ua pai no sei lauta alo wa malio alo sa ili malo ua ilo ai o Samoa o mao o si o tatu
tino matangile o tala ua ape baile o tamafana asamoa ua pai mo sei lauta alo wa maulio alo sa ili malo ua ilo ai o samoa o mao o tatu elelo e papanua a o lauta alo se ua ilo ai taua Yalo ipaana tama aile yalo ilo wanga ale tapua ina olo otu imaile moli papanya Wapatili mama taoto sitoya ina aole tina watutulua wale pisa Yapo ulilotino ae malama umacha tamasakoa se ia tapetotoa Ia o nai vainga ese na ile tali mai ale tunu ile ngata o ta pena le taalonga e pe na ia le taia na le la ia o le fai wai foi ina ua umal tatou taalonga le taia au ia na la wale patita otol fe po ia ua matua i siva sa lo matua ina ma loa i o le toa sa moa ile na taalonga matonga talfa sol pito fato a se atu lea pe pa il tatou toa Samoa i le semi final se i po le lalolangi le piliki o faftai nei pa anga le tatou e Fakasa TV ma ua mai ei nei kilipi na e mo le silfia le tunu o le vaenga o tara na mata i al tatou sin tatou tamai atal na nga fo fe pe ei langa o tara ia fia fe pe ei lungo fale ia o mangele faftai la fionga ya pali i laf wapeo mo le tatou video na o mangele o Ipswich Brisbane ia o Cabramatta i New South Wales i Sydney Australia
ia o Brisbane i taulanga na mo tatou fale tele ia o mangele le sa lo mtua o savai na yel solo ta vale umina ia matoi foi mai ia tatou ia pia i le kosonga o kololi ala wali nga koso ia i le toi foi mai ia tatou ia pia nei ia se va inga na i le tapo inga tatou tunu i le ngata i samonei ia fa pe foi ia tunu ese New Zealand Australia yo pitonu ese ia ona o le tapua inga o le tatou toa Samoa pe ona yel ta longa i manuel ta longa tatou fata tali mo le sta longa pe ia o le asosa o le vai sfo tatou tali ai le sita longa le tatou man Samoa ia ka ko mo wanga le nga engelangi le tatou malolo i le lua ta longa o le ipole le lolangi fa malo le tapua i se tatou tunu ia ona wa manuel ni se ta longa ia tatou talo foi mo si va nga le wole manuel la to tau fainga mau pela tapo inga le tunu pele e ila wa fa le tonu isi au tatou e pe o le sfuru lima la kapi uni ia la kapi taito fitu o le manuel la to tau fainga na yai fa malo le tunu le tapo ai fa malo le kalesia ngaluenga tele le aspa i o le li la sona nafi tamao le kalesia mo la to faltua fa pela fainga luenga mo la to faltua fa tal fa malo atu le po kalame i fe au isa fe ngai mo tou fa malo i fa ululunga ma le fa ngaluenga o kalesia ese o loi tatou si tatou tunu nei fa pe foi tunu mau ia fa malo tuai i so se kalesia lava ia na unanga ia le ngata ilea ia o tutum fai fatino le yaso ia fa pe foi ia fe au manga luenga sa fe ngai ia o unanga foi e tau tuai tatou tunu iso se tu fa malo atu le tatou sulo ulama il nei vai ngole fiafi fa malo il malo fa malo tapo inga le suyo le malo sai ai o tatou ta longa o le fionga i le sui palmia le fionga ya tuala Bonifacio ia malfaletua ia sai o tapo i le tatou au ia fai masuyo le malo ia maua fo fai ma fa malo si au le ta alo ile ngata fo ilea ia o tiu fai pe al tatou malo tapo inga le malo mal masiofo mal suya mal masiofo ile ngata fo ilea ia o fono fai tu la fono le tunu la fionga le mai tai palmia ia o le kapeneta o le tai le tuangai ia le ngata fo ilea o le fong fitalai mal sui fong fitalai sui uma sui fai pule uma o le fono fai tu la fono le tunu fa talo fa tu ya tu fa lulunga mtanga luenga malo mo nga luenga fa lulunga mtanga luenga e o la vela fa nga luenga vai nga ese mtanga luenga malo mtanga luenga tu moti fa malo atu tato pur kala me ne vai nga le fiaf malo foi motute mo fai vo watu mo yai nga luenga le ne vai yaso ia fa malo ile na tato tamama tutua nga fa mal tapo inga le ngata tapo inga fi au ia fa pe foi o tute e fe ngai mo tou tai to malo ma tua malo lo pensione fa malo atu malo la tamam tina tapo inga fe au mga luenga fa malo i mapu fangalele o lo ye inisi o la ma tua ia fa pe foi ia le moteli sala fai malo lava mo tiu te fa tino le ne yaso o lo fa wo peso ngal fa na fa malo atu ia mo fa na wa onga fe ngai pe o to mo suenga ia nisi o pe ia wa umane suenga ia mapua ne fai sina malolonga ia ona fai le polala tel fa ingol tau sanga ai malo mo onga malo fu fe ngai masuenga ia manatu le mapu mai o mai fu suenga fai o nisi o gara ko kolisi ia ma onga tulanga lua manatu fa wo pe isuenga le malo suenga fo ile a kolisi o ngol fale a kolisi o le astona idete nei ia na fatino ile so ngol fale a kolisi malo fo ia fa malo atu tama tai pule male au fai nga luenga fai onga mo le fatino ina le vaenga ia fa pe fu fa na mo wala manoa ia su ngol fale mo le kolisi el tatou kalesia fa malo atu mo nai vaenga ia mo le silfia tatou nu fa malo atu mo o le tau si ainga tau tua upu tau tua havai tua malo si o le ainga o le malo si o le nuu
ia tautua ina iso se tafa le ngata i le ngalua inga o le vao o le whainga o le maumanga ma le whaatoanga ia whapea fo i le ngata i fale a wale tautua inga o nei tātou ainga wha malo atu tātou polkalame o le sulu au lama i le nei fo i vaenga o le fiafi tātou paanga mai mo mai atunu e mau e le ngalo utou a whapea nau tau wha uma whea mga luenga ia pe fo tau wha e wiu ia o nisi vaenga o le larolangi tau amata o le si vaenga ia o le whea ngai matapua inga i le so ia fa malo atu lava tātou por kalame malo foi mo le whenga i matapua inga mo se whaasinga malo si mai malo longa le ngata foi lea o tāpua inga i se le malo si whaale nganga malo ai tātou atunu po whea lava o maua mai tātou whaasara launga ia e manatu la luas fu minute na te ai le tu la lima faila faista tātou malo longa toi foi mai ona wha awau le tātou por kalame
so. Matala, la usaboa, malana polama, atoi te paile tuanai, e pole loto, peita e tani, o se pula mai le pai na pie, i le tauta, e le tau na pie, i na i tua aho mawai atu, le wasabia, o e mahu, la usaboa, la usaboa, Abu ale tua oia olo maabae o ala mani pua pua ma e telepo i tu maupea au ai te pola umalo si malepa tua tua Wai ai Samoa yo na au telei Suia mea uma i le maai Te o sene e te kopole ai O mata anga vale tali malo O ka mao pai o lo mato Mara si kola i te ata mampaua Mareke wale ai ni whainga Na u Samoa Na u Samoa o ia o lo maabae o ala mani pua pua ma e telepo i tu maupea au ai te tola umaro si malepa tua tua Samoa, que tal tuana, se eu sair goa, não vou mais no cuiau, mas ia o la vai levar a babau, ai não sair leva peleta, vai ile tu alo makusanga, vai mo pie ai de uma, ilo pola uma leva a tua, la o Samoa, la o Samoa. Amualetu o ia olo pa'amae o ala mani pua pua ma e telepo i tu maupea au ai te pola umalo si malepa tua tua na u Samoa na u Samoa amualetu o ia olo pa'amae e telepo i tu maupea au ai te pola umaro si malepa tua tua awa olo olo se pulu tau saka aulia e ala lea o te pese ai Samoa tulai uangi angi alau fu'a lo pale lea Ya nai whawhianga e whanofo malua e fo i le ne fiafi i le mai ai o tiu te mawhaiva sa whea ngai mo le tātou o tunu. A whapea lewa mapu ane i whiau mga luenga sa iai i ngā uta i a malo lawa ngā lulue. A whapea fo i lewa tau atu whai ngā malanga mai a pia nei sa iai whiau mga luenga. Malo fo i tiu te mawhaiva sa whaatino a whapea fo i lewa fo i le malanga sa alue ta pena le wharawe lave i so se mea. Whea ngai manai a inga ia wha malo fo i tātou Paul Kalame i le nei waengo le a fiafi a whapea lewa fo i mai le te a mai ngase mai se whale mai mto tua i malo mo i sa i linga tong fitinga
le o to fa mai manuia ia o ata lava o le tau le leia i le fai wai fo i o fe au manga luenga o le nei aso malo lava i se o tātou atunuu i fe au matiu te sa whenga iai wha malo i tanga luenga o leo leo fi taitunga pea wal tātou saunga le mulau tele pe on sila fia tau longo lava me tau tu alalo atu tātou por kalame leo sula ulama e ala i lau saunga le mulau tele a maise lava a maise dunga o tātou awala te tele wa yesu inga o tātou awala le nevai tau wa tele fol ta avale ia tau longo e lava le tātou au nanga nei o le whakasa TV e ala atu i ana Paul Kalame le ngata i le Paul Kalame tai au le talofa Samoa whapea fo i Paul Kalame le sula ulama saonga le mulau tele o le tātou atunu whamalo le komisina o leo leo le ngata i lea ia o le sui komisina e whapea whaululunga o vaenga ese o le tātou mtanga luenga mo ngā luenga whai pea tau tua le tātou atunu e ala le saonga le mu whamalo atu mo tiu te whaatino le ngata fo i lea o le mtanga luenga le soifua maloloina e ala le whaalauiloina lau tele ia o ala e pui ai pea tātou ia mo le saonga le soifua maloloina lau tele mo le silafia o lo i lava le COVID i tātou atunu ia se i whaataua pea talifonga mana ia lava o lo o whaataua pea o onga talifonga onga ia tau pea talifonga le vai tau ono le fianga i tātou ma le COVID o le ai COVID i te wha pe tātou le ise mea aulo ia le pe COVID i se tātou tunu ia mga nei vaenga wha pe na o le si vaenga no fo vava pe ai alu no whang whai tele po le ase me whai ia i tātou mta i tu ina pe nei vaenga na ona le saunga le mo tātou wha malo le ofisi lo pulenga ma le whainga luenga le soifua malolo ina ona o le tau longo pea o le saunga le mu e ala i le soifua malolo ina lau tele le tātou tunu tau tona ane ia tonu fo i whātou manatu i se tātou tunu ia wafa mai o lo pesia le vai tau le ngata fo i lea o le tātou saunga le mu ilunga o le tele vave vailo sao whaatapulaa sao whaatapulaa au foi le ave le solo ta avale mo ta po ingol to Samoa ia mala e soli ta to tu la fono va nga fa pena ia mal kolonia la wolina len koso dunga la wal kele ia e ta to te fia lava mata po ia ai fai la sa ngale mu wai le ngata le sa ngale mu ai mo e ia fa pe fo nga sa ngale sa ngale mu ia mo ila to lo fa so ina la wal tele pe fa pe e whaalawelawe le solo ta vale nei vaenga e nei whaseana o mai tātou por kalame ia manatu ia la wha moe i langa lewa manu ia tātou tā longa bea ua pule au tau lunga lau le tele nei vaenga na ia tau tona ane lau le tele o lo wha soa maisi ia e lei ale tāpua ia mawhia le lei ia langa le awhia i le saunga le mo le stangata wha maalofo i le tanga luenga o le tinei mu lau whengo le ofisili ma le au whainga luenga ia le ngata i lea o le mtanga luenga o le malo sang wha le tise wha malo atu i lau whionga le ofisili ma lau whainga luenga ia le ngata fo i lea ia o le tātou official vai tau tanga luenga le vai wha malo atu tātou por kalame le suluama ia te utou lo ngā lue wa lo ngā lue ia wale wa ai o le tātou soifo malo loina ia pea ono a fia tātou ini wha la wha fose vai ngam wha pena fa malo le o tātou sura ulama fa malo le au ngā lue fa vai taimi ine fa no ngā lo tou malo la ngā lue i ngā lue ngafo isa fe ngai mane ya so kalosia ele ia inkelengi fa ngoi kalosia ia wa ele mai le malo le al tātou to Samoa ia e tape ele live without pay pe ale sa fa ngā lue ngai le so fa malo si mai pe i tala no ai foi mo se me kala ngoi ni ya so ia sau fa nga luenga e ku i fat kala ngola to ia e ola kala ngoi lungol selengi ia wala ni fa malo si mai nga lu fa malo lava i tatou atunu i le fenga ia i fe au manga luenga ole ne yaso ole fa malo e ta vale ave pasi ave ta vale la Haiti ave kiliva ave loli so sko inga ta vale loli la poa o le
ave o le avenga foi lo o ta vale wow i ta foi o le ave ta vale il ta ave no lo o ta vale ta ave lo ainga ia tonu sa nga le mule ia so ia ta to ai mai se la ave ta vale il tau singa o le sao fa ta pula o le sao nga le muli le tu o le sita vale o le inga luenga ma sao nga le mu e lunga o le tele o le vai o le kolosi si ka ko ka vale e si tatou panga le mala o mai i le kolosi le i le fifi i le anga i uta i le lata le wala fo i le alu i fala lili tiavi ia to nga me fo le wala tu le pasi ku kongu ia wale fa ta faitua ia tu tonu ia tu o kolisi maku elang pasese ia le nga tau polo ka ila wal tele ia o to e pa o ka kami aku le ska vale pasi ia e fitau i mar kolosio nei fana wa onga se sila fo lava nei vaenga ia mo le saunga le mu a fa malo ia te to le wa ta vale fe ave inol tatou tunu ia le ngata fo ile a tiu tu ese fe ngai mo to ia ta o tele ia ese i tau tu na la val saunga le mu ia wa fo fa la lave ono tupu ia afia i tatou i lungo wala tele vavi ai manato le wa tapena mai fo i tatou sau ni ngā loto le ne fiafi pe ona masani ai le tūrai ono. O le tātou tofi o le sunga ya Sean Palala, sunga le whawhenga ya Sean Palala, male e ka le sia tae au afua, ia o le pūlenga manukau i mātū, tā ngā luenga manukau i New Zealand. Ia tau ia na au maile nganga o le atua le tātou tāpua inga le nea fiafi lau whawhonga tāpua i Samoa, tātou to manga pe i le atua, o afu i whitai tunga o le ne yaso, ia ma mea sa whaasala vei tātou whenga iei tūte ma whaiva. Ia ma o le tātou mapusanga ma le tātou to file mu. I le tātou to e fo i le tātou tua e ala le tātou tāpua i ngā fiafi. Ia ngata fo i lea wha uina pele upu fola ma i lana wauna. Ia ina ia aru ma le mana lana tala le lei. Ia le ngata fo i le nea fiafi. Ia e wha pia fo i e whai ma tāo soai. Ia tātou whi au mga ruenga. O le aso lo o mamalu mai a tae au. Ia manuia lau whaafonga tāpua i Samoa, e ala le tātou tāpua inga. Ia whaapea fo i ngā luenga le tātou tofi, e ala le tātou loto. Whiawhi mai mo mai, i le sao tupolanga talavou, e ala i whaafiang whale nganga, le ngata i lea vivi inga o le atua, e whaanofo malua fo i le tātou loto, ma o tātou nganga. Tā pena tātou tāpua i le atua, wai manuia whiau mga luenga o le nei aso, e ala i lona whaatasia o i tātou i so se mea sa tātou. Iai tātou tapo i ngā fiafi le tūlai ono, toi foi mai whaau au tātou polkalame o le sulu au lama. Over every heart.
Samoai, Maya, la tātou tāpo i atu i le tua. Te tātou te talo mona nganga pai. A whia mai nganga pai iai, lo mātou sosa ni si. E tāpena ina le nganga tāpuai a loa tunu. Ina ia mawhai ana mātou ofo ina atu le vi inga, ma le whanetanga, e talawhia ngai, no lou ma malu sisiris. Ono Yesu. Amen. La tātou feitau tusi pa ia, tusi whiwhiria i rena aso, e tusai ma le whasinonga le tusi feitau aso. Koronito mua mua rana mtaa pui balu, o le whai pu mua mua, whangata mai le whai pu sifuru ma le tonu, ai au te feitau ina, mai whai upu. Whaponga maia, ia piong pa ia alo tātua tua. Ia o tau whai tete, nei a veala o tau nei whai talia, ma mea e tau suai, e ua vai vai. A wā a vai se tasi a te oe, ni tangata mā malama, lo e ta oto e ai i le whare o tupua. Pele whamalo si ea o ia, ina ia ai e ia, i mea i whasia mo tupua. Ona ua vai vai, lona loto fuatiifu. O lo poto foi e whanu ai le uso vai vai, o le na maliwai ke riso mōia. I whamaruia mai le tua, ala na whaitawina o na whiona pa ia, tu maupea te ia, lona lava vi inga, e whāwau lava. Amen. La ngari sofa maru le tua te mā, le alo, mara ngā ngisa. Ar matua wa mau mai tusi na whaitawina mai whiringa fau. Koronito mua mua na mtaa pui balu. Eo te fia whanga ina le whai puiwa, whapea. Ia o tau whai tete. Nei a vela o tau nei whai talia, ma mea e tau suai ye ua vai vai. O manatu o tu o le tusi whaitawaso i le so, Saulo tonga ma tiute tau ave. Saulo tonga ma tiute tau ave. E rei titi tala i mea na tutupu i Samoa. I ro vai tau a o pulea e alipu pae si o tātua tunu. Pei tai o mōri mau wha mau mawina, rei mai. E lei nofo wha sama no ai tua a o rea tunu. I le ai na tamu whai. Na tau iwi ma whinau. Ina ia maua li Saulo tonga o Samoa mai pulenga whaakoloni a le Mālo New Zealand. O le tala o le mau o Samoa. O nisi au tala lo mātila tila ma manino i le loto atu nuu o tangata. Lo atangia e le mauaa. Ma le mausali o le whātuatua, ma le whamaoni o le manatu ma le ngona, ina ia pūrea pēr Samoa lona lava mālo. E ui ina whaingata, e ui whai ina mawai le soifua ma le ora. Ai lei wha vai ai. Le ale tala, Samoa, tulai, ma sisi lau fuko. O lo pale lea. Awa e te fefe o le atua o tā whāwai. O lo tā Saulo tonga. Samoa tula. Wāngia lau fua. O lo pale lea. O le vii lea o le fua Samoa. Ai o le pese o le Saulo tonga lea. O lo wha leo inai lea nganga fia. Ma le lotu whaafitai o le tangata Samoa.
ina ua e malo le faatamasoaliʻiga sa feagai ai ai lava se o tia ma se tigā mafatia le apostolo Paulo ina ua faalogo i toʻatugā o le aulotu fou i Korinito. Ai foi se faigatā i le apostolo ona tausaʻili ni mafaufauga ma taufili ni manatu anoa e tapenai lana tusi lea o le faigoaina o le tusi muamua Paulo ia Korinito. O le tusi na mafua ona tusia ona seʻi tau fofō ai le tele o faafitau o loo feagai ai ma le aulotu tauatiaʻe na ia faatuuina i le ai o Korinito i lana o luaʻi malaga faamisionari. O faafitauli sa tamafai Paulo e tau fofō e le gata o faafitauli o le loto i fale i le vao tagata pei o le vao tagata mauoa ma tagata matitiva o tagata taualoa ma tagata maululuga le vā feagai ai o alii ma tamaitaʻi a o faafitauli tulafono tau i le tapuaʻiga e pei o tulafono o mea ai o lo faamauina le tusi faitau le aso tulafono o mea ai e tatau ma mea ai e le tatau ona ai ai o mataupu e pei o pulou o tinā i tapuaʻiga maisi lava mataupu tau i le tapuaʻiga e le gata foi lea a o faafitauli tau le faatuatuaga ma mataupu silisili e pei o le mataupu e uiga i le toitū o Iesu mai i oti le o ngā totonu o lana talaʻiga i nuu o nei faafitauli uma atoa ai ma faafitauli tau i amioga o tagata o le aulotu ua vea lea ma faapaʻi amata i le atinaʻina o le aulotu i Korinito. O le mafuaga lea na tusi ai Paulo i le ekalesia ma ofo ina atu ai ni fofō e tau foʻi ai le faafitauli o le galuega o le tala lelei e pei lava o agaga le ʻaufaigaluega faifeʻau faapea foi taitaʻi o nuu ma aiga i taimi e tutupu ai faafitauli e faapena foi le taumafaiga a Paulo i le aulotu na ia faatuuina i Korinito a feagai loa ma faafitauli sa ili lo se fofō ma ofo se fesoasoani ina ia maua le toʻafilemu ma le nofo lelei o le tagata e pei lava o loo tatou feagai ai ma le faafitauli o le faamaʻi lea ua saʻili lava se fofō lea ua maua mai le tui puipuia ina ia foʻia le faafitauli o mamau ai le tele o soifua e lenei vaitau o le soifuaga le agaga foi lea o le apostolo galai ona ia tusia lana uluaʻi tusi i le ekalesia i Korinito ae o le mataupu o loo auau i ai le tusi faitau ma le manatu autu o lenei ase vapea o le saʻolotoga ma tiute tauave saʻolotoga ma tiute tauave e pei ona faitauina i le tusi faitau o faiga taulaga e ofo ina atu ai manufasi o ano o manufasi e osi ai taulaga i le atua e se foi lana vaai faletagata latou e mai le tatau ona toe taumafa se tasi i se ano manufasi e a maeʻa ona osi ai le taulaga e ua faamamlama mai le apostolo Paulo i le afaina le atulaga i le tāua lou taumafa ano manufasi pe a maeʻa ona osi le taulaga
O le mea lo whātau ina e le apostolo. O le nganga o le tangata. Ma le whātua tua o le tangata. Ma le loto i le lei o le tangata. Pau ala. Ar whamara si au le apostolo mo i tātou. Samoa. E le masino po ngā ma mea whainga tā e whengai mo le tātou wala. Tātou sa ngai pēr ma whitā pe o ma. O whalawe whafose. Sauanga. Whalawe whale ainga. Whare nu. Whare lotu. O whawhita auri o le mātou whau. Whanoa nuana. Whailonga tangata. Tū lāfua ina. Whaasina sino mia. Whiriwhiringa whainga tā. Nisi ia o tōtu ngā ua whai mawhiri. O leo langa o aso uma. Tō tele e ua ngase ai leo la tauini. Ua le ai se leo tele e whitai ai whainga tā wapea. Ua teia ngō fie e le whawai vai. Ma ua mativa i leo la whinan. Ai sea. I rei tau mate o na ua ese na tātou whama mafa ni asu. O tātou mātau tele i sa ilinga o sa lotonga whaartinu. O tamau ainga, le pule, le atamai. O na mamalu foi, ma le wha ea tangata. A ua ama lava i le tāpua inga, ma le atina ina o le sa lotonga whale anana. Ua mamafa tele i mea whale larulangu. Ua maamare manatu i mea whale tua. A lua i tu la o se lotu. Ua whai tio tangata ma whai mai o umi. Ai a whai tu la e sau whai e le pingo. I le ia se tala i whai gani. Pese i ua ese na mea ua tau la iai la tātou ba ai. Ua tātou le ba ai a Yesu. A ua whaasiri le ba ai ifo tingata i a te ia lava. Ua siri le wha marie o tātou lava manao. Nei lo le fina ngalo o le tua. O le na te teita ina. Ma le na te wha ato tua ina. Le wha tua tua e o la ai. O leo po mone. E tofu tātou ma mea ma tui o tino. O loo whalawe nai o tātou ola sa iri le tua. Peita. A tātou tau wheturi ma leo nisa. A tūlai e wa ai le ke riso toitu. O nā vea lea ma puapua ngā o le ola. Mala mitanga e peo la pau. Ina ia whaato toa inai le mana o le atua. A tawiwi, ma vava ai a Yesu. E lava matutoe le alofa tu noa le atua. E psosoani i ro tātou mai bai. Na te whaatupu le malosi, tātou te tawiwi e pea. Ma na te whaato toa ina, lo tātou whātu tua. Lale apostolo o nu ese. Nā tātou tu ese ia o mea ma mawhauma. A toa maleang sala. E whaalawe ngō fia i tātou. I tātou tau whituli male on sa. I ala tanu o i o tātou ruma. Ma ia wawa ai atu ia Yesu. O le na te teita ina. Ma le na te wha atotoa ina le wha atotoa. Amen. Tātou pese tau sila mareono. Tau sila mareono pese.
whaftai, whatu sena, o mori o tātou manaonga i numo le atua, tātou ifo, matu tālo i le atua. Lo mātou atua si siriese, le malua papa, la ua fio, e malua i Samoa. I le umara nganga o le whaftai, o si o mātou aturu. Ono loa lofa mai pea ia Samoa i le alofa e whaababau. Whaftai ono ua whaasolo ina mai arifi au ma ngā ruenga whaatino ino o nei aso. E whapena foi ia o onga nei whanau. Whaftai i le malosi ua whaatino ina ai ia ngā ruenga uma. O loo iai foi nisi ngā ruenga o whawau pea. Peitai, mātou te tari tonu i lau wha maoni e mua au ma muri au. Mei wai foi ina whai wina i le manuia. Whawhtai le soifua ngā rurue o lo watunu. E mese o tāleni wa e fuai e lango lango i lo mātou wola. Whawhtai o na tōwhire mū o le nei atunu. A pea foi le tamau aina, o na lau whanua ma le ngata i whani. O lo o wha lango lango i ai no mātou wola i asoma. E re ngata i lea, o anga nuu tau sa afia, ma le wha alo lo o whai. Tau tai i ai, i ngā solonga le o langa i aso whaiso. Whaftai foi ono neia unanga tāua, e pei o ala whaasara laure whakasa TV. O whaanga ina, o wāre whaalau tele ina, ma le tāla ina o lau fi au o le ola. Whaftai o awhionga pa ia, e mesere nganga pa ia, o whaatonu tonu whalau, i no mātou ola, e le mawhai o le mātou se ai i le nei larolani ves. Aore whaapatai sili o le alofa whaababau o lawa whiu ma le whaaretanga tutasi ua saunia i lo walo pene. Ua mautino aero mātou ola pe a taritonu ma whātua tua i a te ia. I sanga whamanuina pea lo suafa e whaababau. E ui i lo walofa le marwai ia i mātou. Ai wale au noa na mātou alo lofa i la wafia o lo mātou atua ngā le ia. O lea mātou te whātu esi ai. Whamangalo lo watunu. Mai i ona taitai. Se i o lava i ona tangata lau tere uma. Wawa mātou wanga sala i la wafiu, yo mātou loto mā ngana. Ia mātou upuso o na whai, ma le le whau tauta. A le ngata i lea o mātou whātinonga le tonu uma. No mātou atu ai a mia tonu e. Whamā ngalo lo watu nune. Ma ia whātupuina pea ni loto fau, e to tonu ia te mātou. E na ia mātou furi tu ai leanga. Ai sa ngai e whai lo fina nganu e whababau. E wa mātou te talu ma le loto whātou tua i la whiu. Mo le mā loto tō tasi o Samoa i saifo. I ona taitai ma tangatanu. Ina ia iai no manuia ma lo file mu e le au noa. Wha manuia e po kalame, o whātau tainga au wā le manuia lau tele o tangata. Ia tangia lo wāmi o tonu, ma loa lofa i mea uma ma taimi uma. Una o lea e mauti no ai le manuia o tangata uma. Au wari tia e loa ngā ngai, ua bea ma taitai o loa tunu. I taitai whan lotu,
whare malo, whare anganu. Ina ia whalango i lo mana e manu i ei mea uma. Whamanu i ei whanau o Samoa, o le rumanai o aina, nuu atu nuu mai kairisia. Ia whamanino ina la lato ba ai, i whawhitauru ese o ono po i ai latou, e le matapoto o le whiri. Wā wa le whengo fia na yaso. Whamanuia i kare sia ese ma le lato ma tā whaioi. Ina ia i loa e Samoa lawa fio i mea uma ma teimi uma. Tau sia lo atu nuu i fi au ma ngā ruenga o loo whawau pēr. Ia maua pēr whamaoni ma le lotu fia e ngā lulue mo le manuia o tangata. Poi le whenga malo longa alo watu nuu i le neipo. Ia whasopo loa lo mātou wola i le aso fowa tai au. I le manuia o whawhowina. Au tū mau pēr ono fōringa i nā wafio. Ngā mātou tataluia o hofo i nā atu i la wafio. Ia whaia pēr lo lava whinangano. E le o mātou lotu. E alatu ia Yesu, ale manuia ma le whire e mua lawa fio le tua lo mātou tama. Ia lofa sisi ese o lawa fio, Yesu ke riso lo mātou whaola. Ma le mafutanga le mutusia, ma lawa fio a nganga pai ai. Ia lunga lea o Samoa, ma le lalo langi atua, nei se yo i le whabau lama. Amen.
tātou leo te langi le whetu talimatangi i le tātou tāpua inga o le whaapolo ma le whaasangi ia e ala i le tāpenanga le tātou tofi le sunga i le whaafenga inga ia Sean Palala ma le eka le sia tae awa fua nei vaenga le fiafi ia e manatu ai ia whaleo le anga whaaftei tele i lau sunga i le whaafenga inga ma le eka le sia ia e ala i le tāpenanga mātango fia o le tātou tāpua inga o le nei fiafi whaafitai mō tālu sanga ia e tālu sia i pēa ia le eka le sia le ngatai leo le atunu umana tama whanau iso o se tafa o le nei larolangi tālu sia i foi ngā luenga fua o le nei foi vai aso le ngatai lea ia o malolonga foi ua tātou tā pena atu ia o le nei fiafi ia whaafitai foi mo le whiau tā pena o le talelei ia ua tau longolongo i foi si o tātou atunu ia ma whai ma luitau ia le ngatai lea whaasinga malo si whaaleanganga ia isi o tātou atunu mana tama whanau e le ngatai Samoa nei atunu e mau mātou tatalo ia whaatumu pēa le utu whaaleanganga i lau sunga i le whawhengainga ia wālava le wala uina ngā luenga le atua ia maua foi le soifua lau le lei le tino ia wālava tiu te ese mawhaiva ua whaonga ia i le soifua le nei vai tau ia maua foi le whautua le lei ma maua le soifua malolo ina manuia whalitua ma le nofo alo ia wālava le lango ai le whiauman ngā luenga le atua whaafitai tele mō le tāpenanga mātango fie whaleo foi le ngā whaafitai le o tele o le ekalesia i lau whai ngā luenga ti a kono ia ma le lolo le ekalesia si o nei whanau tātou e whakasai tai awa fua mō le tātou tāpua inga le nea fiafi whaafitai le lau o lau whai pese ma lau asafo ia mō tāpenanga o vi inga o le atua mo le tātou tāpua inga sanga whamanuia le atua i tiu te mawhaiva ua tautu ai le ngatai lea a o le soifua tautua e ala i le ngā luenga le atua whaamalo atu ia mō mea uma le ngati fo lea ia whaaleo le ngā whaaftei tele i le tāpua inga le sunga i le toina ma le whalitua le tātou pūlenga i manukai mātū fo e le tātou whai ngā loto le nei vai aso maro lava i le sunga le toina le tāpua inga ma le whalitua a le whaiva le sunga i le whaafenga inga wa le tātou tāpua inga whiafi le ngata fo i lea whaafitai mō le nofo a whalesai sunga i tāpua sunga i whaafenga inga mō le tātou whalitua ia e ka le sia le tātou pūlenga i manukai mātū ia mō tāpenanga o le tātou whai ngā loto le nei fo i vai aso a matalia whaamalo atu tāpua inga mō le nei whiafi ai leo te pena mai tātou whaasalalonga whaasisilanga whalau i tele mō lau sila fia le nei vaenga le fiafi to e whaua wai leo le tātou polkalame o le sura ulama. Of the General Secretary, Employment Opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for following position. Position Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church General Secretary. The Internal Auditor ensures that the effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job descriptions can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and an up-to-date CV
3 respected referees with genuine contact information and a letter from your church minister. Please mark all applications, internal auditor, and address to the General Secretary, Congregational Christian Church, Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Wawata Taufao, General Secretary, CCCS. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards, and government status. Requirement: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications, chief accountant, and address to the General Secretary, Congregational Christian Church, Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Wawata Taufao, General Secretary, CCCS. Nai whaasesilanga nā, ma whaasalalonga whalau I tele, wa maua le tātou porokalame fu le nei vaenga le fiafi. Ia o le au nanga whaawau lava lea le tātou I Whakasa TV. Lau whaasesilanga po lau whaasalalonga. Ia e mawhai o na tautua ai lau e Whakasa TV nei vaenga ia. Whaasalalonga le ainga o le nu, whala po putonga, ka le sia. Ia vaenga mu whapena o tanga luenga le maro. Ia hawhi mai nei le tātou e Whakasa TV. Ia tātou whaasoa, e au nā tuai nei vaenga ia. I le tātou porokalame le sulu au lama I vaenga te tasi. Ai o whaamanuianga le tātou porokalame, ia mo I lātou lava ua atoa mai aso soifua I le aso, o le aso fitu le nei o Novema. Lua olo lua. Ia sanga whaamanuia le atua I le atoanga o le aso soifua I le aso, po le aulia mai. Ia o le aso na soifua mai ai le lang. Whaftai le atua le soifua tului, ma le soifua maloloina era le malosi le tino. Ia le ngata fo I lea o tāleni, ia maanga wa alau tele. Ia ua fo ina le atua I so stafa walava, ia tiute mwhai wa whenga iai. Whamanianga le tātou porokalame le suru lama, whamanuia tele tau aso soifua le aso. O le whamanianga mo le tamamatua ia tau wa apenu whangalii. Ia sa whaunatuina rona soifua I le asto na ilen te nei. Toa ia I le valsu whātau sanga o le soifua le tama. Whaftai le li tama o loo maupele soifua. Ma le o la maloloina lei. E ui tong fitinga o loo whenga iai. Ai vi ele lo whamaleanga leo leo tua. O loo maupele o I tama le soifua maloloina. Whamanianga le tātou porokalame le sula ulama. Ia le ngata I lea, whamanianga mai whanau, ma ai ngai sa mone matunu e mau. Toi whamanuia atua I lea soifua ia te ultima, whaupopo I lea tua nisa se tele, ia maupelo maro si tino sili I lea nganga, ia wale maftanga maia, whaatele whea nisi aso. Manuia tele o tama lea soifua, peo na iai, ia le whai unga o le vai aso ne te nei. Ia le ngata fo I lea, e wha leo fo I le wha mai senga,
whaamawhanawhananga le tātou porokalame lau nei sula ulama, ia pea whapea o a whea o ni whaanoa noanga, le ngata fo i ni whiau matiu te o le nei aso, le ngata i lea o le wala au o le tua, ia tātou to manga i le nganga o le tua e soani mai, ia pea whapea wa whe mai ia whaanoa noanga ia i tātou le nei vai tau, tātou whaatua tua pea mwha moe moe, ia wana sau no lava, amu ia e whaanoa noa, whaamawhanawhanaina i la tau. Ia ar whaasolongo le tātou porokalame i le amtanga fo le neva yaso, o le nea fiafi, i lau whaasausonga mai moa, o le tāle fitu o le tātou porokalame o le Samoa taulongolongo, ia le ngata ilea, sosoo mai ai le ngata ilea, sosoo mai ai le tātou nei whaafiafianga, tātou ia mo le silafia, a maea o le tātou porokalame o le laua o sina sina, manato le ato e mai moa i se porokalame sa tu inatu mua mua, tali ai nisi porokalame o tapena mai ia mo lau sila mai moa o tātou porokalame lango i el tātou company malo sel jisan sunga ya wafsuanga ma le faltua e fale atoa il tātou porokalame o le lau au sina le nei foi po o le amaea o le tala iwa o tātou porokalame i le ala ata Australia tātou whainga paanga o le Peta Home and Garden ia onai vaenga whaatupu manatuai tā penanga o lolo tui fale, o lou fale, o lau tonga la au vaenga whapena o whulnei vai tau i le tātou la la tātou le whai ungo le tausanga. Ia whamai ai fwoi la ia si tātou watatifanga, ta pena mai ei lau au nanga le nei fwoi vaenga le fiafi, lango mai ei le tātou fale o loa le PSL. Ia whamai ai fwoi la au nanga le tātou e whakasa TV le nei fiafi. Ia, ai manato le tātou porokalame le mo le nea fiafi. Lau mai moanga, whaafonga Samoa, manuia tele ia whaasausauga le nea fiafi e whaapele to ai maua mai ua whaiu le tātou porokalame. Whaamalo atu, mtaltalo atu le tātou porokalame le sulo lama. O titi a ngalo, o te whaamanato tae au. O tae au, o le a ngasi toto ele maasina pe a fua ia i tala o lo au mai. A uma tae au, whato ato e vaaya foi leo le ngasi toto le maasina i le lua o lua lima. A o le aso ata au po le itula se fulu, tiutila nei fafo atonu fo i mana ia. Ngas toto le masina i nei fo i tausanga pe ia leo o le lua o lua kasi le ngaka i le ngas toto le masina. Ia le wa fato o le pe ia le lua o ta siva, se vea pena ai le wala ato e ngas toto tai au. Ai tatou total no ia pe au tatou por kalamita au. Ia atonu fo ia ka ko fa kali ai. I le sitausanga o luma. Ia o le tātou porokalame le nea fiafi. Manu e tele lau whaasausonga. Samoa le tunu pele. Tau tua nalu saunga le mupe a whapeo tau whaiu pea na i whiau ngā luenga le nea fiafi. O le tātou Samoa National Lotto ma le hit free. Whau mai le tātou porokalame le sulu ulama. I le nei fo i vaenga le fiafi. Tātou toi whailoa. I te whape nei la soa tae au. Alofa tele atu le tātou porokalame le sulu ulama. Manu e tele whaasausonga le fiafi. Tō whaasoi fua. Ia whatala whātu fōi nei vanga le aso le wōta taima tātou se i masane le Samoa National Heat 3 se i numero fitu sifuru nei lo nasa fitu nei Novema lua whilua sifuru lua whatasi mai fōi malo a wale se kina tātou maa. Whanga solo se kina tātou maa le nei vanga le aso ia manatua le asa tai au le tātou Samoa National Bingo lunga le TV lima le itula iwa whatau sau pepa ni msialo laki ni whanga loina le tātou Osloto le asa tai au ne wono miliona tala. Ata se foi male tātou pao pole as tofi peo na masani ai. E leo fast for male tolu miliona tala. Fani whangaloina tātou po taps, po tātou pepa badvalu le mwhai mwhata wina i tātou lala. Sa ili foi eso laki ono whailonga ese. Ia le nama e sa kina tātou maa, Manuele Mate.
Tata numero moa, numero tasi. Our first winning number is number 1. Numero lona lua, numero valu. Our second winning numbers is number 8. Male tata numero lona tolu, por numero muli foilea, ole numero lua. And our third winning numbers is number 2. So if I fonga maya tata numero laki, numero tasi, numero valu, male numero lua. Yeah, fai wina nada tata se ili nei vaingole aso, tata to e filo, if we tai au. Manu e tele fai winga ngadwenga le nei aso, soi for.